Xhembash, Jinavenda dengu basën me bistçarve. Kerembikin bala Huabidon Nuçeyan. Eli Khamenei bilin buna nirkhan u keriranen li İran'e histestuye düşmen. Eli Khamenei, rebere rejima İslamiya İran'e li ahaftinin Swede careke din, sedema hemu perskireken li İran'e bi düşmen ve gireda. U gotku bilin buna nirkhan u keriranen li İran'e kare düşmene. Rejima İran'e kumanu desilta swe bi hebuna aliyek abinave düşmen ve dibine. U hemu keiran u perskireken li İran'e deşestuye vi düşmeni, li vedaviye de bi kasek keftiye cergi vaşan ku Eli Khamenei li ahaftinen cihe pekenine de ida dike. Bilin buna nirsan, enflasyona jiasterketi u guherinen nirsa dolar, bi cihe itiraf kirin bi gendeliya sistematik u bi kernahtin, u şirabiya bir reveberiya rejime, ku buye sedema wan perskirekan. Çarekedin evhistine stuyes döcmen. Ödyayin cihe pekeninin Eli Khamenei li halekedeye, kuliser şekamen İran'e, seri hildanek dest bekiriye, u roj bi roj berfirehtir dibe. Leheta nihaci rejim amadenine itiraf bi berpirsar buna khweli verevşebike, u veyeke ji desestuye döcmen. Heta Nuçeke din pi xatreve.